Ngi osngo ba I abaru yang tristam hidup yang tristam tama pikam batai bre ngi kumno bitristam te ka jenne ke basuk bakman ne pi baro ki palo ki ba ya pet ya kane ka channel kane ka por but kunjuru ki ba ya pet ya kane ka interview te ngadak ta ka ji smo kuman ka bakra wadu kata kata harba yo ban shong haringkat bakni ki palo ki bangila itu la tak tu kat ni nak kamslan ki perlu ki bang juya art drama lai na ka arts and culture department angila ya perform ki kat tu kat ni ki jaka ka wena ki jaka ka bang smutnat pen perform ga den te ha governor's house te ha ka ni ka for pat ki ni ki perlu ki jonga ki la jam shakawe ba ga bentak ha ba ki la yo macam bentaru saha ki klim te dana ka ni ka studio jome nan penitu shwaningkong ya ipuran ibada di abanong klau te ya I jukot idu dai kuliau atrai ten ki chu ye amdan kaman penitu ta tingin dan ya ba welborn men song iba ki ba ki jukot I pi pahe de tambah fidang red de tai pahe ba khadu adwai dan ya director batu ya producer ejang meninga film Eligious Tongi te Eligious Tongi baru asyik kata ngatrai video itu you link ba sur jongu ha YouTube channel jongu ka bau ai teng Eligious Tongi but chua jam batar di don giwi channel te klan da pensalam nginya paino sya ni interview ha ka ba nan bu syo ni jingkli api mo ba Eligious te ba Eligious kanika jingya lenti jampi ha kanika kam snapling kalong ka ba kumno nado menno pisla te nengko ngalas dam ngale tambah YouTube haus nam arca kapra. Namar hak tu kapor ka jenjar bah banat kam. Te bangin wat kam sarkar jenjar bangin wat kam private ulang ka bah bangin yo kam. Te ngayo I ka don ken kalat pan sna YouTube. Te ngau beli kowe ka channel ka ba ajing bataj pam kumno banwat kam. Bane kum bat ai tutorial kumno ba kan apply kum ke shigre drive online. Bat kiwe de. Te hak tu kapor ka jenjar ba ban yo view ro marba ki breu ki dang duna ki YouTube baru empat don ki dang duna ba por ki news ro ngai bun dang duna hit te hadin kala na trash dong te kaya ten tengah sedang pada te hadin kata pada kila sang don ki breu ki bapen mi kum katuka long kat content ka content tengah sna sedai way content tak kawai ka YouTube te adin nang ta pada ngadi no ya ketika di long kawai adin kawai ka channel ngadi no paling ngadon kam pisa ngam don pisa ten te poisa ka por corona le long hak tu ka por le jencar ba ban yo pisan mangim yo ngendela te na ita translate ke na ka news pareng na translate sha ka news kasi te nang tu pada ngastak temi hadin kawai te kayat ba tengah yo tang kum tahi tengala sedang saban long profesional bangan panlan kumno bangan ring video kumno bangan editing teng ngale ka training online keng long siwe ki kelas kita din lang to hi ka support no yang aba ngan sna ka ka film ka okay te ngin sa poish shushu ya kata jinya le di jompi te idan ri aba te aba pila ban share bat ni khendiat ya kata jinya di jompi hangani kam film ti kajingat inti jongai kadai nado dang red hino ngasai small tenat bat ngakwa ru bangan da film dang ba nam jiga thu inu ya kani long hamba apet film ngasaiitenat bat ngasai indon har ta jing berkat hala di barwewa ba hakawe ga si ngakwa lang ban long kum kite bat ngakwa lang ba ban mi ila jong hapo TV but dia nampoi berkat pada nung bangan yo sisa peng kata kala anang wet be kadai tang kecil kwa na jonga dia ndala kam he la kam samla tentu pada ting mayo sisa peng rahalat dikalat ke dam sedam du kadai ni baret ngapoi show haki short film haki serial pinaktu ayo rajin kesan ki ba ti kilas dam badi tu kan ki director ti kilas dam ban khot ya hashibun ki short film na taki music video kila abun teli kidam tu pada neta pada nang yo senak saka film tinggal an film ru ye pa Eligious ibal khot yang bang nong ka puran ha ka di ka film ta publish buat aba mentai poisa sai wellborn te wellborn kita ka jingya lenti jong pi
Hari ni kam up film kadai naduk menno bat kalong ke bakum no. Keji yang ti cuma hari ni kam film kelab bay asnam tamat mental. Te nangkum te ngai mo choyo blay ubala to angkat pernga te ubala cholong haswa sing jangan kalau punya bang lo mata bat jong ai kublay email. Badia baru kinman ki para chonga ki payam basam chonga ki bacu support an sinana. Te lembaga ki ai support am sip chong email ki payam join kalau pemniru ngashilur bandage command. Te aku beri piru sa mebon te kuntai haro kecing conga nado dalin ngasih stonat banchat te kuntuk kana ek Singapore te ayat te apoi se shaka kamak series te na kecing yat shaka kamak series te ki dai kemong yaba ki paiba ki sultanan par ki itu te ki dai motor ki itu te ki sapoi ban khodinga banat sa shoki film te aku beri iligis bat mencuri nikshang pliawo wana in don lang ini te lang ba chuin te ila ipit yang abadiaba ban shimtah di film ka bakar ten kalangkar te kumtai yapten nah ni film Kule shibun. Te ladang ipai shakani ka kam film te ni shamru ba hakani ka jala jongi namar ka population jongi kadang long ka ba kabarit. Te kata ka jing demand ban pet ki film kasiru kadang duna. Te kumnu pi la ban kumtain ban kubab nama pihak ban tray bagi kiwi kam nalor jangka kam ak film hatu pisngo ba kalong challenging lani kalong ka ba ba pin continue hakani ka alenti ne kumno Harajing ya lenti jongate but na yo sko hi rumah na ki parlo ki ba film nang kalung ka ba bah banin syong no bangin fokus tang hakani ka kam film na marba ki pat baru king patla ber kershan bha tadi dong ki kum ki director ki producer ki patla bat siu bha yang ni ti nong bangin su commit in tibet bangin try hakani bangin imja no ngimpat im kan ti ka shenjing bat ngi pat dia nong ngi ak bet kum ni namar banai nong li kwa ban pin i ka sap ka ba ublai ula ai ni bat bangi dot interest hakini ki kam ti kum ngai da diru long ngayat in tibet shahmat kan Teng kadang ni kapor ke Glasgow ni kinyo anum ak film show ma kin pat som em jate ndrei pat dia long ngai pat dia bermenta kelas nang ban kiu ti ngakermen du long ba kat nang mi kisli kan nam kiu bat ngin sa yo shisha mo yang kita ka thong pat dia ka jing ye i ka ba phnai mo ka kan ka tom slim jugi ta kuble shibun te ba welbon te ni sngothu ba gadon kita ke jing ha lendia jong ga jing ak film tina kaliang jong phi pat hatu phi sngo ba ka don jing kermen na benta kiniki artist ki badang kham khna ba kinchna career ha ka film industry ladang ikran ya kani ga jilla meghalaya ka jongi ha ga ji yo slow changa te ba jing modur changa kalong ta yin ba kermen ba ha ba gesni ka sarkar kan pai khatlem Syaitinong shna filmo ke director kenamba kanong kalat kecing ai kam ecam kun samla kentam lele ka cuk ba mata dona kama te kadi kecing i cengai cong di kam film kanong ka we cisa kalat ban ai kam ecam namar nadu kinong roi nadu kinong shat nadu ki kemi ki pa ki knaret ki kun samla ki yo betul ba shimata tang we ba shimata ka film namar barok sensa nadu ki klung ki knak ki ki pa ki dol kam ka film te kumtai naru na kalian chonga ni artis mo ni kermen ba we si ni sat yo kentam ka hola jong namar ha shlong ta dang dona ka hola jong te katai na kalian artis ni community bang yo na ka hola jong te kublish bun te ba alleges ngi iba ka sarkar dang shen kala launch ya kani ka OTT platform ka Hello Meghalaya but kumjuru kala don ka jingya kran ba kinsashna ya ketika State Central Library ba kinsashna ka theater namanta kini ki film khasi ba ki film ba penmi apo ka jila Meghalaya ti ka jingkli jonga epi kalong hatu pi ikop ba pinsayu ya kata ka theater ne namar bangi daki post nam mo ngila banon daki post nam te nakaliang jong kini kinong snap film bagi nong film Meghalaya kilaya dawa bagi lai pan ka sarkar ya kata ka jaka bagi niyo ban peni ki film kasi namara hadu mentahi dang detang ka biju cinema ka badang la ban peni ki film kasi bat ka ba sngau thamula kalong ba ka biju cinema kamde hi jong khasiru te ka de jong unong wei ubom de khasi te hatu bisngo kumnu shpang kata ka jingkular jong ka sarkar
ya kabaya day kata theater mentah bat hatu kan ka OTT platform Hello Meghalaya kadan jingkerman te hakajingnya ia ka jonga ngaru ngasno ban ai kublai kenya ka sorkar namar ba kala launch kan ka OTT platform ka ba baru kitip mentah ki omba ka Hello Meghalaya Henry nakaliang jonga mo ngabe producer je kan ka film leka ya mentah te nampat ai ra ya kan ka film jani kan wad lada ka sorkar ka ya rap hai katong jonga kalong bait banten I bait haki hall nama te ngaru long ngadon kata ka jingkermen baka sorkar kan sashna kanya kata ka cinema hall ha baro ki district ke badon mia po cela namar ba kumba kalami katuka si amelivet ba nang mangi te gimla araban shna ndayo ki don ki wiki entrepreneur kila ban shna lang ba katu ki yo ka subsidy te hadin katur long kila pen mi se kade OTT platform tengar na yo long ngadon jingkermen baka sorkar kan ya rap yang ikin shna film namar ba kum kin shna film ladang yo le katakalan penyarap na ka sorkar mangi ngilaban aikam yaki way de ki no wat kam lawan de artis ki nong ring kamera ki nong sta saw long nadong shadong ki kat ki baya hap hakatu.com jong ka film te kum mentale ka jenjar baban wat kam rai lada bun ki nong ang kumno long lada bun ki entrepreneur te kinong wat kam ro kin yo kam ke ta kublai shibun ting ni phai be no shagani ka film lingkar nga thrai baro kibaya pet ya gani ka interview ki khwa ban tip khandia chphang ni ka film lingkar ting ni poi shwa shai aba te aba pila ban share khandia chphang kata ka karakter jong phi kalong ka ba kumno gani ka film lingkar dengan share khandia namar ba dam share ter ho ya piawan pet show te ka karakter jong ha kan ka film ngade ka kun kabam dan shu ibe pa te ni dan metang armut para bat ni day na nong kendong bat ni nong ki ba duk ngat ki bom dan handa start te hakani ka film pia excited batno te pila ban share ne mlong ban share ne kidan ngite ba pidi puran te kidan katnungut ki ten shop ki bay aklang persai pi kiting shop an ni te ki buan te main te dei pahe ang tade kisai te kidan juan dani natai arman disya te manga te batno te sawan pe aku film Kalau komong jong pi ngatem palang banya tu. Kata de ke bas ngau ketik ini wa. Ya lesi pi dan jing ada buat baru laingut nah. Ya sawan pe film Ta ngin saya wan pet. Kermen ba film dan jing ada baru laingut wa. Tai we lam yang. Te pa he pilaban share ya ka karakter jong pi kendiat kalong ke bakum no. Akan di film ngasuk tanah pula pun akan di film nama baka Persisha akan di film baris ketu ke bangala cedap ak te kebun karakter akan di film te akan di film ak kungguwe ukun bomdol kibinak pa nasya atau te kata kecil ti cuma lok ukun marwe te kita kecil ya cuma ukun marwe kilo tibi terai tak hering mereka te ngasuk itu tang kemudian nama akan di film ban batai rokam hab hera kadai kamaram cupi kipai ba pinyawan bat sakihi dengan syukran lengkot te kecing imbrio hi kalong kapal lengkot hadu kata-kata bat kecing babi kalong pacalan de kata kecing jadi ti kumubrio te kata ku dis Tu kublai shibun welbon te nakaliang jong director pada te ba pi penwandor ya kanika film ngatrai ka script bat kajing penwandor ya ka film ka screenplay compare dai ti hatu ka kiai jing ka ba pi syam ha ba pi penwandur ya kan ka script ka ba pio syaka film ti khamtam le ngila ban sngotu ba piduna ki tiar piduna ki technicians te ki ngatrai ki technicians ru pi pemda don than ti kong palok te ngalahi ban ong ba eligible te kam long namar ba u tang susdang nalor susdang marwe mo te tang bulala ban penmi ya kan ka film ru kalong ke ege ga ban komen yang adu kata-kata namar bangamla ban mudur ba ya religious subang kendu la dan katu kanisnam te uba dang de tang
baju syakot ban shandur haki function baju lettering kini ki short video shani style gamta bat menta pat ula kanti shadu kani ka sinjam ban penmi ya kani ka film te ki jing jong pi kum u director ba producer jong kani ka film ha ba ki dan ru kini ki kumta yang ki jing duna kum ki technician si ai kum no pi ko up kum no pi la ban penwandor ya kani ka film wat la ki dan shibun kum kita ki jing duna haka jingya ti ka jongi te lam ni don shibun ki jinga basna kani ka film la bandai haka tang ban wat ya ki jaka ban bangin ring la shibun ta ni don kam ka college ni don kam ka long kat kum ka jaka te ka baya ham ka tu ka script ka ba yang ni namal balai ba ni padai hire ki blarang ba ta gim da don tan kata ka connection bat ki kwe tolong kasyam jinga ni henre naka jingya trash tom lang jong ni kum katim adu unong bad light unong le saw unong nong ring kamera mga tamba long naka jingya trash tom jong ni lala ken ban poy kata ka thong bangin pentep kan ka film but hadu banta hingi la sa no satang ban peni haka like potrik jogo betau bedai agos support biju but hapo pernihat kemudian pun dia ladang nia kerendu kendiat sepang ka technical timo long pila batai rumene kendiat ba ya kani ka film pila edit hi te wal ye ki sound effects su pila le hi dai te ha ka no ka benta ka no ka rukom ba pila penkre eladi ba penla ban pendap ya kani ka film bahkan bit kan biang nadu ka sound effects bat hadu ka editing te ya ka editing namar ba shwa bangan sedang ya kani ka film long ngala long ni sanding im don re kata ka school long ka ba eye training ya ki film ni ka ten re ngap de ngadon kata ka men sim kan bang long pan bangan sna film te ngala kum no nga sel ya ki to ki training jong ki paren la bandai shipo arpo aja kan kan dai kan halor ki ai kum no ban ai lighting kum no ban le sound kum no ban editing long tengah siu ngap long trash tom kan ngap ya ka kelas long ngadon ka komputer tengah sangap tu lo ka lelang pada praktikal ngalehi kan teori pada ngayo nang to deleng pa ka to hi ngasa persyang pada ngayo ban ring shawan sna ni ka film ngayo ban ring documentary kibate jeng government pelong la pun telikin bangaring jang tirat sin jang kian nang ba nglale kito te hadin kat nak itu te nak itu hi ka pen yo men sim yang akan bangan sna ya kan ka flip kemut formal training pikamlet mass communication and mass media ya mulai re na su be ki course online jang ki parang kadai arpo ni lai 2000 kum tahi tengah nasngap hi kanya gitu nasngap ngasale hi ka praktikap to khublish pun ti aba ladangi phairu sha ka jinglong jong kani ka film ate kumna ka story ru lanin tang na ka title ru ngila song thu ba ka de ka film ka ba khamlong intense ti hakanu ka rukom kata ka karakter ka ba pi akhang ni ka compare na kita ki karakter ki ba phi jumlen ban ak nama dengan try kan ni juga ka kam demand ya pi ba pin kam train ne ba pin kam pelnet jingmut ya kan ka karakter jong pi te kumno pilala ban penwandur ya kata ka karakter jong pi hakan ka film dia karakter hakan ka film nong ka compare hi na ki ba mana ju ak ki short film ma ba long ka pair hi ba ni shimmeta ha ki short film long kidang te tong ki barit long kidang kamsuk te but kan ni pada de ka film he ba padi hasanama to long kala kham he te ka karakter kan ka film ru long yana kala de wa ba han kham long kham nong kum no long kham pelet jingmut yala de kum no ba an art bat pen wando ina de kat kum ka script kan de an shue thu long ka yi long ban ya compare ba ki short film ba ta ka film he kan tang mandong da jing treshi tong bat ni masih nong masih perkat bila di ka script ka long tu tinga de ban ak man pen mandul kum tu ti kum tahi
Dia pi judan kini ki practice sessions lani ki rehearsals hashwa pinlet on site lani shwa pinlet ban ak ya to bentar ba pidi ban ak hatu pi judan kum kita hakan ni ka film Em chịu đất cùng kita teng này vẫn chịu ông nọ ki dialogues liam nong em chịu lupa ken kim chịu sen lupa ban em chịu thế làm bạc puli lupa ban prepare la dia ken ba mình ta ka shoot ka di ka scene day ban keren kum ta i shoot tip ya pa story ba nga how to story nga ha ban long kum ta ki shoot khana ba full story kum tu ti ya ka dialogue pa de ba ha itu ibenta nga ha ban kan ka ta ka ta kim chịu ai lupa te on the spot ben yo te kum tu mi shoot puli kum tu shipang apa ni prejing mo tu te kum tu hingian ta kumle shibun te ba wal bon kum phila benrap mane khandian sepang kata ka karakter jong phila ne kum u karakter ba kum no phi putre ngisu thu ba kanika karakter jong phiru kadawa shibun namar ba sil ong lingkar de ngila song thu ba layat lat na ka na karukom im kum ba de banim kamul la im pathar mo ngila banong ti hakanu karukom philapen kre ila di nabenta ban execute ya kata karakter jong phi akan film kalau misal ka Asia jadi ka film kumbang ong himane kalong person di way te kumban ong sebentar ng sekali de kum aktor te sebentar ng sekali kum long ka te long pengkap ada de law kum ka citre lang mo ting la dang abakla banak tu kilaya ong jadi direktor habla entah dia lah teng lah happen perlu tidur lo kamar aku long amna matai ke bahkan diga yu na entah baru ke dei tang ke jutere stom ba ngajing dia sha ba pilih jut kakak ti ngi osngo ba I abaru ong tristom piru pi ong tristom tama pikam batai bre ngi kumno pi tristom ti filawan batai kendia dia kata ka jing practice jong pi lane hadu katno pi pelut por hayeng ban penwandor ya kan ga karakter jong pi kababon ni dikade on the spot tu hi te hayeng kiba ba te gishat nilai don tu ban ler zamo kapo hoi nila shat yale ing tu la shay habak mentah blak mentah ni hap prepare mo la shay pen blue na tu apen sound tu te mentah gen anda ki like pur khnam tan hap at mentah te habak athya apli chungut ken la shay kan blak mentah te baro shme ngathya an apli chungut itu bangan hap ap la shay te mentah gen atrish tom ba ngabu dik chungran hap ananta te ngalak ken pen wan tu ta ka ba kumbaki director ki angnut hap ap mentah ha to kubleshibun ba eliges ladangi phairu sha kata shaka rukom penwan dor jong pi kan ga film ngisngo thuru ba empat don kata ka hall ka babiang ban pendon kini ki rehearsals but ru kadon ka kalong ka ba ep ba pinkot ni kini ki aktor actress bakin wan bentar rehearsal namar ka bun jinglut ka bai kali jong ki ka bai ski ekumta tiha kanu karukom ba pilala pat ba pen kongo yaki ba kintre ba kinlet ak on the spot kum ba gila batai mo long banak on the spot kam dei ka basuk te hendai kumno pilala ban pen kongo yaki te shia tu kan yak ma namal ba por ban shia de kan ka film ni wai ka ka yeng kan kata ka yeng ang long isa ta isa lang baro lawan de arte lam baro kan bat artis we de hang hak tu ka yeng ni ya discuss hang to kombo bangin at na banta ka la shai te dangila point spot pada bangin ya shooting te idan ni lang nga de director also assistant director unik banik te nga pet lang te ni ma iri pet lang kan ki acting na nga kwa abet ba ka story kan de ba long la ta des no scene na te pa ya shot na ba de long kan long bit tik kum ba de haria kan kam de re ba ki brew kan itu bangi ni shoot kan ta de ka jing mo jam nga kan te la don kan nang pet nga pet lang te phang na phap pe kin katuka long kom ka expression jang ti ka hap ne am ban kanika story ka bangi kwa la da kam ya hap dengin le sile hadu bandang long ke tan kata hi te katno banai apy kata kayeng apa pi pen biang ya kanika film ha ngi wai arbana ji bangi sa da por bangi ya le shot arbanai ha da na
Tak boleh sebut. Te ngasrai ha kani kapor ngim dan ia tan show banyak keren halor kani ka film ndrai te pin saya tablet bar khoj pang kani ka film. But pinu ya one page show ya kani ka film. Hendrai ka jingkan tu kan pam na kalyang ka jonga kalong ba pinya sungopa ba pinya one ba pinya kershan lam ya kini ki parlok ki jonga. Namar ki dang deru ki barang kena kumba pihi ka kartazong ki kampadia jadu kata-kata kidang struggle ban penwandur ya ka jingim ka jongki but ngasmo komen shibune ba ki shulur ba kin shim ya kani ka sinjam ba kin penmi sunan ya kani ka film di ong tang kata ka jing penmi film kidan shibun teli ki jing ba ki jing ya lenti kidan kam ban yo ya ka certificate ru nashti shabar khanang ba kin yo ya kata ka permission ba kin yo ban pen ya gini ki film ha ki cinema te kumta ka jinglut jingsap kalong ka babun andai ka ai ka bangila ban le kalong tang da ka bangi ai men sim lam yaki da ka bangi ya wan ban karshan ban pet ya kan ka film ka jongki ka lingkar ka ba kin sar release ha ka live ho trek biju bat kumjuru hangte habernihat tetang kata kublai shibun nak liang jonga di mi bonding do ublai pun kerku yapi